Dobrodošli na kanal Moji recepti. Danas za vas pripremam čufte u paradajz sosu. Pa počnemo kuhati. Na srednje jakoj temperaturi zagrijati ulje, dodati luk i kratko prepržiti. Luk prebaciti u zdjelu. A zatim dodati i ostale sastojke: mlijeko, jaje, brezlo i sve zajedno umutiti. Dodati malo muškatnog orašića, malo pimenta, biber, so i jako malo kajenske paprike. Ovo je mjerca 1/4 čajne kašike i vidite koliko malo je to kajenske paprike. Ali ukoliko volite ljuto, možete dodati i više. Dodati bijeli luk i promiješati. Dodati mljeveno meso. Ja koristim dio od junećih plečke. Meso treba da bude malo masno da bi okruglice bile sočnije. Sve dobro sjediniti ruku. Ostaviti sat vremena u frižideru da odmori, da bi se lakše izradilo okruglice. Da bi se lakše oblikovale i da se ne bi lijepile, dlanove malo naumiti. Ja sam ovdje od pola kilograma mesa dobila 28 okruglica srednje veličine. Na visokoj temperaturi zagrijati maslinovo ulje, dodati čufte i pržiti.
sa svih strana. Ponoviti dok se ne isprže sve ćufte. U drugoj tavi zagrijati ulje na srednje jakoj temperaturi i dodati komadić putera. U međuvremenu izmiksati paradajz. Ja koristim pelat iz konzerve, ali se može koristiti sjeckani ili pasirani paradajz. Na otopljeni puter dodati bijeli luk, i suhe začine kratko prebržiti dok ne pusti svoj prelijepi miris. A zatim dodati paradajz. Promiješati. Dodati i malo vode. Nakon što sos proključa, dodati ćufte i kuhati otprilike oko pola sata. Poslužiti uz špagete ili neku drugu tjesteninu, ali savršeno ide i uz rižu ili pire krompira. U svakom slučaju uživat ćete u svakom zalogaju. Prijatno!